Voin July ni som paruk chunudar khatle achan vevel khan India today chuan nimin lama khan India le China army commander levela in biakna nei ania he in biakna hian line of actual controller azawaya in nudo anrem ti veve aniti anron tar langa mase voin chunhulama ka video akhan Pakistan lam atangin China hian India mit tikham turle noksak zonga chet atummek thauti ero khretalila Voin Khan Indian Army thu puang tu chuan he thu hi sain in biakna nei na mun hi LSCA India lam site chusul muna ania he in biakna hi Ladakh face off nuwa India le China Army Corps commander levela in biakna an nei voilina ani atia CNN News 18 chuan he in nu dona hi fin fia vek ani lo chuan full disengagement hi kalpui ani don lo niin India Army lam chuan an soin in atar lang bok India today chuan line of actual control a hian China hi in nuk dok ma se red line vela ral thuam fam kim nen China hi alain chek muk lea heng te po hi phurson mek ni in antar lang boka nirai lo te a full disengagement hi kalpui tan ani angti antar lang ani China nena in rem na hi US chuan aring hel lea India Tribune in Antarlan danin US Secretary of State Mike Pompeo chuan khovel zalen na turle mi puiten an digna chanvo an nei le theinan khovela democracy mi puite ro rel na ram zong zong ta chu kantran rual angai ani atia democracy ram zong zong te hian China in chona khovel apek zong zong te hi changle turin kan kutte in sui khoma kan machon angai ta ani atia China hian du tok chin anei don lawa khovela mi puiten zalen na anei na ram democracy ram zong zong te tan buaina alani dona India laka Ladakh muna achet dante Hong Kong au be dante le India then omram te athu hnuaya ada dante hi kan thlir thiam angaya indona manglavin an zalen na achu saka anti du ngai lo tap tur thil ati tir thin ati bok Mike hian media lamin Ladakh le LSC boina chungchanga zona anzo achana hethila hian China hian ma alazuya anok sak zonga achele ani chuan khovel democracy ramta hian inthurualin annorlet nge yangti chiang takin kakhria ani atibok tin China application somnga pakwalai India ben ania hethil hi inhuatna awanga anti anilawa ram himna thil atan atula wangin India hian atimayani China hian tuna hian tuipui lama thunei na nei tumin ma alale meka Asiaram thrang thrang te tan buaina athen le meka hetianga China in ma alak na do dala dulo tu ram lian le ram te naw jok te po an om ani chuan US chu puiturin kanin pe ranga manrua kan nei zong zong kan manganga US chuan pui anmamo dan angzelin kan pui zeldon ani atibok US Secretary of State hian China chuan athen omram pasari laka boina le harsatna athen thin hi hunrei tak atang to khan ania atop san ngai lova achun zom le zelthin India po hian hei hi Asiata englai po ain ven lo chuan voile khata boina lian tak atok thutang chuwangin China thutiam engma hi inring tur anilo atibok wayon chuan mai ka thu sai hi aron nem het ngal aniber China hian India laka hian line of actual control atanga boina siam chu cholsanin kanthen omram Pakistan le Nepal ahmang tangkai meka hengram ten India laka harsatna an siama hian China ain rolvek ani ti antar langa wayon hian voin chundar khatle minute somthum vel khan Nepal rama India private news agency te an ben vek don ti anron tar langa India news agency te chu Nepal sarkar hian news diglau thedar tu anni ti in apu ani Nepal rama hian Durdarshan chau ben ani don lo ti na ani India Defense Minister Rajnath Singhan me niriata kilometer somriata thui Lipulek Pass le Darchula a kongpui siam honna anei laya Nepalin asoi selmia lo kha tuna hian anram chung ani thu soin na tho chunjom tolo turin India alo hriat tir to mase India chuan he thil hi ahnol ngala
engtiklai ma in Nepal ram ani ngai lawa Nepalin ram aron claim zongjong po hi azawain adiklo faivek ani tin India sarkarin achanglet nin wayon hian antar lang bok antarlan zel danin Nepal Prime Minister in India dodal zonga hetianga achereng mai hi Nepal politics a ngong anei chomeka Nepal Congress Party leader Nepal Prime Minister po launito Prachanda chuan Prime Minister Oli hian India laka a demand aneite anti-India movement akalpui mek zongjong te hi politics kheldan tur dik anilawa chutiang pokin inbiak na thapo ani heklo atia ruling party leader then khatboin KP Sharma Oli hi paithak ani huna tute emo norna awanga India ram Nepal ram chunga akhung hi remove aniang antibok mase Oli hi China lamin anpui zel awangin ama paithak tumna po anpam tulta kha ania tuna hian India nena tension sang tak nei ai chuan Nepal politician tam tak chuan Prime Minister atanga paithak andua boruak ain mung tharle mek ani heng zongjong hi Nepal sarkar rorel na chunga China ain rol wangkha ania Chinese ambassador to Nepal hian Nepal Communist Party hi alahroi sual ngei don niin anthria Nepala hian sakhonei khap thlengin thil thleng thei ania China ang mai khian communist rorel na pum hlum ani thuai a hlom hle ani India media trend khachuan Nepal hian he kong azo thut na chan hi India laka hian lung oilo na anei wang ani lawa anor kaltu wangjok ani antia mase tuna hian Nepal ram politics achiri ri viawa Prime Minister paithak du na lian tak awmek boka mase China hian sumle ral thuamte a offer le zungzunganga China thu zom lo theilovin asiam le thuain anring bok chutiang ani chuan Nepal chu India tan mel makum hlun ani to anga China in Nepal sarkar mangin international law bo chelo theilowa asiam hun po ala thleng thuai theinin expert ta chuan an ngai bok Prime Minister Oli hian tuna hi chuan an mang an le har satna an to lai zongjonga tranpui fo thin tu India chu mel malian ber ang main kong thrang thranga ma ala chomeka chutiang bokin Pakistan point India tana noksak thei tur berin acha chomek zelbok ani heti lai hian US lama thuthar an neilea UK lamin Huawei anrama an bendon ti an puan thu kha nizana khan karon tar lang towa tuna hian US chuan China khrek na tur atan ruam man na thar an neile ta China company lian Huawei le Chinese company dangtea na thok tu le bungrotol lu tu te visa ati top sak mai theiti US state government website a tarlan ania he thu hi United States Secretary of State Mike Pompeo statement ti chu ani US hian human right drabbeta China ache zui zel awangin he visa restriction hi kalpui ani thuai don ti an puanga China tan kong aping tial tiala UK in aram chunga tangin alope chuak to boknen US hian chuatir em lo ma se an visa ati top sak emo restrict emo ani chuan Huawei le Chinese company lian dangte tan chuan the chuat luk an ni dona China athin rimin alung oilo hlea US hi avauna sa hle mai ma se US avau ve fo hi vut laka voi an soyang main US hian engwaka angai lem thin lo ani hei baka hian South China Sea le Asia ram thrang laka China in buaina asiam na lo in nam hnoi vele China thlop zonga chete reng chu US in ahrek ve mai theiti antar lang boka US hian China apuna tam tak adik chhotak zel awangin China hotu ram anpung tial tiala US po achana tial bok Mike Pompeo chuan South China Sea a China in acclaim tuipui le thliarkar te hi anei ngai don lawa Association of Southeast Asian Nation anti mai Asia ram thrang in telkom ram som an oma heng te hi anpol ming lamtoin Asian tin soithin ania ti chuan Mike hian Asian member ram som te hian pui an ngai na pianga South China Sea le China laka buaina an nei na pianga US in ral thuam anei zongjong nen apui zeldona athok chuak ngal zeldon ani ati
China tan hian kong aping tran ta viawa Chinese Foreign Ministry thupuang tu chuan US hian hetianga ma alak zel chuan China lak atang hian a chan let na natak an muang atia ma se President tukhum cha tak mai Donald Trump chuan China thu soi ani chuan engma oi ani to lowa China thu le lahi US hian officialin angai tu ngai don to lowa in biak na do kan kilpui po atum to lauti asoinon le bok US President Donald Trump hi US presidential election lo mai tur tan a in buat sai na sa in campaign nalama rilru a pe chhotan mek zela athutluk na hi US Secretary of State le White House press staff ten an puangzar deuh reng to zoka China chungchanga White House press staff te le Mike Tetusoi hi US President thutluk na ani deuh zelbok ani hetianga US in thupuan anei ta ka wang hian Asian ram engpo hi China hian a chhai buai ani chuan US a chhai buai ani deuh ber to dona Japan nen East China Sea lama anlain epna sa hle boka Japan laka hian anin thup tak tak thei silawa Japan hian China sipai Navy le Air Force lam chet dan zong zong te chu apuangzar zung zung mai bok sia India le China line of actual control boruak hi diary ma se Japan hian India chu inral ring rang turin acha UK point India sarkar chu China chet lockdown vilngun turin acha vele boka UK Indo longte South China Sea lama US le Japan Indo nun chanjir mek te zom turin atol lut ve ta ro mai bok ani tundin huna chuan anti China lam thom aliana China lam tran 2 point thom an nei vetana Iran Nepal le Pakistan te India laka anin remna an chuchat ve mek bok loinen kol thaula hun khir tak khovelin aton mek kara hian pathian hnena thenila Rainbow Channel hian chanchin thar in lo ngai chang zel don nia